siding del cama. Nasita ko na sa reforma da Acacia usando ese mga pintura tiene yo available como sa ayer y acabaya el one side, so tiene pala otro another side. So ese cama chap ese no kay man assemble sa adentro del cuarto kay grande sila kasi de cama 54 by 75 L size. So este el side which is Sunday activities pinta ito na. So visual next video kay miracle beauty del acacia painting no, acacia slab made of painting. So ito kami mga kapatid no, kita otro cameraman. So welcome painting sa papart kasi kita men man video. So asi lang kita de pobre no. So asi na lang kita kasi po design para sa forma ay palo. So acacia the making. So sina so ayan o. So ulit kita tamin ng video ulit si pakabada ya pero hindi kwanto minuto lang no ya pwede kita si forma di suyo. So ansina lang si mga kapaparts kasi forma acacia el parang din nakita kong acacia karo kasi acacia ra. So asya lang. So forma acacia le no, mira lego el finished product. Set ka ba mga kapaparts? Ansin na lang kita sa taas mga kapaparts. Oh, what can you say mga kapaparts? What can you say mga kapaparts? So painting is real. Kaya kita kabila acacia wood slab banakal or tabla kita sa costanera de acacia. Talia mga kapaparts Casalia beauty del acacia usando liquid tile paint. Pronto le seca, pronto queda duro, dapat pronto el control del mano kay manduro le dayon. So italiano forma ya kayot LED acacia. So punya lang kita el blanco na side amot el pellejo el parte tiki at el na pellejo blanco yale. So sina lang timing lang. Oops tali mga kapaparts. Agunta ka no, bakit agunta sa broso. Cambia kita mano, so usa kita la izquierda, pinta kita ya chucha pinta aquí.
这一次我真的睡着了。 Abangan. Ayan. Pangalawa na yan, ha? Ayun, ang primero. Estar likados. So, in a few minutes lang, no? Ya pwede tayo na si likados. So, simple lang mga kapapart. Tutulang popo. Ayan, basa. Kita pintura liquid tile with acrylic oil based tinted color, rosina, red, black, and of course the white liquid tile. So it's a combination kasi samay del acacia. Mix lang na reducer, no? So sa reducer or what we call lacquer thinner. So ese harap ko sa'yo lacquer thinner. Vamos a slap, no? Pag-wrap pa lang yan ito sabi na po sa otro to senta eleman kita original. So continue kita dapat. So that's it. So takya kita pumaya. Oh, mapintura mano. Kaya kabay kita mang painting, no? So ang simple lang sa tang painting. So talaga itong mga finished product, no? So hindi na kita nisita pa kumpra acacia cosa. So ese siding del mga kama ang painting lang ito na ese. So papad Sunday daw. So ara descanso kita. So relax, kuma y rendi gracias kay Bibo. Tama parts, continua. Subscribe lang vosotros para vosotros updated ng mga Lipa Parts DIY. God bless. Good morning mga kapapart. Blessed Sunday at all mga kapapart. Sunday ara, misa minggu yung poco culpa. So, pwede ata na si culpa. Hindi, broma lang. So este día continua kita el painting di Paparts, no? Kaya ayer poco palang kaya ba. So 3 sides man channel kama. So 1 side palang kel. So continua kita el painting another 2 sides del kama, which is using the liquid tile paint. So ese liquid tile paint hindi se por painting, por amos el challenge ara conmigo. Man painting usando con ese liquid tile paint, pintura, no?